I dobrodošli ljudi u moj prvi video. Kao što možete da vidite, danas sam ja otvorio novi akaunt u Brawl Starsu. Danas ćemo igrati ljudi Brawl Stars. I evo nas ljudi u prvoj rundi. Ovo je kao protiv botova rundi ljudi. Ja to sam vam htio snimiti jer iz zabava da bude, jer sam ljudi ja preigrao Brawl Stars. I baš sam bio dobar, imao sam 24.000 trofeja, ali rešio sam za YouTube da uradim novi akaunt da bude zanimljivo. Tako da ovi će biti tu za mene, kako da kažem to, za mene ovi će da bude slabiji. Kad će doći više trofeja, ta će da bude i puno boljih. Slobodno mi pišite vi u komentarima što želite da vam snimim, jer želite još Brawl Starsa ili će želite tipa neku drugu igricu Roblox, neku igricu Roblox, tako. Evo došli ljudi Showdown, još jedan bravler da ga nađem i da ga ubijem i ja ću pobedit. Ovo je prvoj rundi. Inače, ja ću Brawl Pass. Sada ne znam još koliko ima u Brawl Passu, ako imam vremena da ga sačuvam cel, i u jednom videu ja ću to uraditi ljudi da cel Brawl Pass otvaram u jednom videu. Tipa ako će da ima 20 start dropova ili koliko, ja ću da otvorim. Mislim da jedan legendary treba da bude ljudi. Tako da to će biti u jednom videu, ako može da se stigne. Ljudi, prvu igru smo završili ljudi, pobedili smo kao što možda vidite. Sada kako ću se zazovem. Pa ovako. Sad ću vam to pokažiti ljudi. I evo kako se zovem ljudi, YouTuber 124 kao što zovem i na YouTubeu, mislim da se tako nešto zovem. Ovdje ćemo da gledamo neki film ljudi. Star Park je ovo, mislim da neki film ljudi, da to je to. Sad. I ljudi kao što možda vidite, ja ću isigrati još jednu rundu. A ovdje mislim da treba doći još takvih protivnica kao što je bilo u prvoj rundi, tako da nazovem slabije protivnice, za mene barem. Sad ćemo da vidimo nikako smo ni tu prvo da uzmemo ovih kutija. Pa vidit ćemo kakvi protivnici će da dođe ljudi. Ova tu, pa vidi se da je slaba ljudi. Da za početak vidite odmah su stigli do 5. mjesta. I ljudi kao što možete da vidite stigli smo do 2. mjesta i naravno uzeli smo prvo mjesto ljudi. A zaboravio sam to vam da kažem da pišite u komentarima ako želite Brawl Stars još da snimam i da, evo nitu ćemo odključiti, da pišete da li želite da vam snimim cijelu rundu ili kad dođe nešto zanimljivo, samo to da vam snimim, pišite vi. Sigurno ćemo jednu i na Brawl Ballu, ljudi. Šta smo odključili ovdje ljudi, sad da vidimo. 500 coinsa i ovih tu poena. Ja sam rekao da samo za start dropova ljudi će kako se zove, će da sačuvam na kraju sezone i tad ću da vam otvorim ljudi sve start dropove. I sigurno ćemo dobiti nešto ljudi. Ovdje kao što sam rekao igramo Brawl Ball ljudi. Isto ovi protivnici bi trebali budu slabi da ih rešim tipa za ne znam koliko vremena. Evo ga prvi gol ili ipak teško da će da bude ljudi ili će da bude. Evo ga 1-0 YouTuber 124 je zabio gol ljudi, kao što možete da vidite to sam ja. Ovdje ću možda iskoristiti ovaj super udarac ili kako se već to zove. Ovo ćemo skršimo i da zabije YouTuber 124 još jedan gol ljudi. Uzeli smo 8 trofeja ljudi. Evo 100 coinsa smo dobili, dobit ćemo i Edgara još malo ljudi. Da vidimo tu da li ima nešto free ljudi i ovdje zapravo nema. Ovo samo je free ljudi, klejemo ćemo to. Pa možemo da idemo još jednu rundu da isigramo. Ovdje i u ovoj rundi bi trebali da dođu ljudi slabi protivnici. Evo ih tu. Pa slabi su protivnici kao što možda vidite. Jer sam ja početnik u ovoj igrici, barem ovaj akaunt.
И слободно пишете у коментарima дали želite da vam snimim sa jačeg akaunta gdje imam 24.000 trofeja ljudi. Pišite mi da li želite. Ljudi, primamo gol ljudi, šta se dešava? Pa kako to bre ljudi? Ali dobro. Sad će to YouTuber 124 da zabije gol. Ili ipak, kakav promašaj ljudi, šta sam uradio ljudi? Šta beše to? Ljudi, da li ćemo primiti drugi gol? Ljudi, ovo postaje zanimljivo ljudi. Kako je to moguće ljudi? Protiv ovih nubova da ne mogu pobediti. Pa, ja bih pobedio, ali da imam ok sa igrača, znači ljudi. Ali vidite koliko su slabi ljudi. YouTuber 124 ljudi zabijao još jedan gol. Zabio sam još jedan gol ljudi. Ovoj bok kakvu ulti ima ljudi, to je brutalno ili ti super udarac kako god želite. Ovdje sam prešao. Ljudi! Malo je hvalilo ljudi da ovdje zabijem gol, ali ipak nisam zabio gol ljudi. Šta da se radi? Jel primo ljudi hoće zabiti? Hoće zabiti! Neće! Ljudi, kakva borba je ovo ljudi! Pa izbaci bre loptu bre! Šta uradiše čovjek? Evo ga kontra ljudi. Ne! Šta uradi čovjek? Evo ga kontra ljudi, da li ću da zabijem gol? Trenutak istine, da li ću da zabijem gol za pobedu? Zabit ću ljudi! Pobeda je, match over ljudi! Ljudi, ovo je to što se tiče oko ovog videa. Pišite u komentarima što želite da vam snimim i slobodno ako vam se sviđa ovaj content, bacite like i subscribe. Ćao ljudi, vidimo se u narednom putu.